Nkosi mnakethu kunjani? Oh, siphilile mnakethu, singeva wena futhi. Konke right la sigcine sigcoka amajazi manje angeke kona kusebusika mara angeke sigcoke kakhulu sigcine sigcoka light two sigcoke leli elimnyama naleli yellow. Yebo. Njengoba sowuqalile-ke ugcoke liya laphana ubeke leli blue nalo linye la silobise ngaleli blue. Asingene kuleli blue lijazi sive kuthi lona lisiphethe leni. Blue ungaqhamuka ehlangothini lakhabomake, ungaphinde uqhamuke ehlangothini lakhabobaba. Uyayibona ngendlela mina tithunywa tingembulele ngayo. Ungaqhamuka ukuthi inhlangothi tetimbili. And the blue urepresenta tithunywa temandi. Ngithola. Usuke urepresenta tithunywa temandi. Loyo muntu lona lelijazi lelo ugood tukokuhlola but ugood kakhulu tukokukhulekela mandi akubusisele mandi. Uyayibona usebenza ngemandi usebenza ngetiwasho ugood tukokubusisa mandi. Yebo lo muntu angakwendela anything ngemandi. Ungafika nenkinga lethide maybe awuthola bantwana avela kukhulekele mandi bese soyakunika uyanatha. Uthola ukuthi sibeletho sakho sibusiseka. Uyayibona uthole bantwana. So blue usuke urepresenta tithunywa temali. Same applies as na yellow. Uyakhumbula ngithi yellow urepresenta tithunywa telanga ma solar deities. But yellow uphinze ungene tithunywa taselwandle. Ngithola uyangena nasethunyweni taselwandle noma tasemandini. So ngilendo lengishito ukuthi singaba netinvo letifanako kepha tingachazi tinvo letifanako. Uyayibona lo blue kuya ngokuthi ngimuphi lo blue ngoba kuna dark blue kuna blue sekuna sky blue. Yes, uyabo sky blue tithunywa telizulu leto. Ngithola usuku uhamba nesithunywa selizulu. Unjengalesibhakabhaka vele lo blue. So lamakhala attached to nalamakhala lasiwabona la kule nature. Uyayibona aya corresponda and ane deeper meaning njengoba ngisho ukuthi akuyahambelana kahle kahle. Ngithola ngasikhathi kunokwendeka uthola seligama linye lisho into letiningi unokuthola njalo. So lo blue anga represent into letiningi ngesikhathi lesiyi-1 kunjalo kepha usually nakutinvo letiningi uyakhumbula khona la samenshina khona kuhlangana kwato. Uthole lijazi lina 2 colors kumbe lina 7 colors. Yebo kusuke kuhlanganiswa tithunywa. Uyayibona and kumele siphinde sicaphele ukuthi kunemasondo lasebenzisa leto tembatho lawo majazi. Uyayibona sometimes not ukuthi usuku nesiphiwo kusuke kulijazi nje lasesondweni. Uyayibona senalo kuyafana ngoba ngikhumbula lesikhathi ubekisa ngale mhlawumbe umuntu onelijazi leli uthola ukuthi angikase ngasonda nedingi lomuntu lombethe mina nalesiphiwo nala blue kumbe onke amajazi vele ngendlela ukuthi lo muntu unalesiphiwo akakase mhlawumbe wayesondweni lombethe lelijazi ukuthi unaso lesiphiwo akudzingi ukuthi vele wonke umuntu aze esondweni kumbe wonke umuntu onesiphiwo akudzingi ukuthi vele abe umuntu losondako. But ungasonda ube nenhlitiyo lembi ubulale uthakathe. Uyangithola ukhethwa ngebunvu bakho ngempilo loyiphilako. Uyayibona so lo muntu kuyendeka ukuthi unikwe umuntu longakasa nyathele esondweni noma lesiphiwo sivele sakwehlela because sometimes kuyendeka ukuthi isiphiwo uvele ukhethwe nguNkulunkulu wabokhokho wakho. Uyayibona kungabe ukuthi isiphiwo lesindluliselwako. Ngithola so there's no asikho sidingo sokuthi uze uye esondweni. Uyangithola kuze ube netithunywa. Tithunywa tikhetha noma iuniverse ikhetha ngempilo loyiphilako wena. Uyayibona umuntu lothanza uNkulunkulu awuthanzi kubona abantu uthanza kubona abantu baphumelela unenhlitiyo lehle. Uyayibona tithunywa tokumbatha vele. Ngithola lo munye tiyambatha angabe nelijazi angabe lutho. Uthola ukuthi uyashumayela leka kukhipha ngemlomo kuyakha. Uyayibona tithunywa tiyonke indzawo lethe kuhluka ngendlela letisebenza ngayo. Same applies ezimdala. Uyayibona umdali is a spirit. Ngithola usebenza ngendlela lehlukahlukene. We can't reduce mandla emdali ngendlela lesimcabanga ngayo thina.
Uyangithola ukuthi hayi umdala ngeke kwende lokho, umdala ngeke kwende lokho. Uyangithola. So yini le kufuna bagweme labo ngoba nangalana esishayile ukuthi okay benda lokhu nalokhu le kufuna bagweme ngilokhu nalokhu ngikhumbula kuleli limnyama ushilo ukuthi hey funa bacaphele into lebayikhipha emlonyeni ngoba banemandla kusekulaba labanejazi leblue yini lengafuna bagweme Elijazi leli-blue into lenga akusidini into lekumele utigweme kuyafana yebo nawumuntu kumele uphile njengemuntu nje lonesithunywa na umuntu lonesithunywa phila kwemuntu lonesithunywa yayibona into lengama-advise kuyo ukuthi ahambe mandi ahambe inzaba ngithola hambe mandi uhambe inzaba ukhuleke uzile uphahle ngithola asiwelele ku green yasive kusi green iwona usiphetheleni ngoba sesiyenzabeni ngiyalucishe nabo green bakhona lapho ngoba lo blue uyabona la uvame kuba la nzabeni nalamandini ngendlela obekise ngayo then green wona usiphatheleni ayidwana green njengoba ngisho ukuthi siyawuthola usetshenziswa kulamanye amabandla yayibona ngenxa ukuthi amabandla nemabandla kunetithunywa takhona kunemimoya yakhona but mimoya lemihle ngithola so green ungarepresent alibandla lelithide ngithola green ungabe urepresent isithunywa senzaba yayibona usually isithunywa senzaba sisebenza ngema herbs sikhila ngema herbs nangetiwasho sithenza koyi2 yayibona sometimes kusuke kubunyanga kahle kahle usukune bunyanga kumbe bugedla but letiphiwo leto nganibani bakhona ekuhlola so bendani basonzeta maybe umlozi yayibona umlozi uyakhona ukukhipha imfihlo lejulile kumbe basonzete isithunywa tside yayibona that's why ukhanza lo muntu unelijazi leligreen but ngala ubiye atsinze nemithi lephilisako yayibona isithunywa senzaba sisuke singahambi sodwa kahle kahle yayibona okay ngikhumbula kona isikhathi sibekisa ngetinkomo kumbe ngetindoda esintu ukuthi labantu labadzala bebagcoka asithi tikhumba nyalo segcokwa amahiya ubona ngalesilwane ukuthi okay lesilwane lesingilesikhumba lesilebasicoka so la kulamajazi lamakhala asho lesiphiwo ngoba ngike ngasibonakala phela siphiwo ngalesilwane ngiyabona lesilwane ukuthi okay lesi sisho inkomo that's why ngeke ngisigcoke sesikhumba mara ngilogcoka lihiya lenkomo asho lamajazi direct lamajazi separates us from tinyanga bangoma yayibona kuyakhomba ukuthi na ugcoke lijazi kuyakhomba ukuthi lona umthandazi prophet uyangithola lona umholi welibandla yayibona akhomba mimoya lekwembethe kahle kahle ambula imfihlo that's why I wouldn't advise anyone ukuthi uposte tonke tembatfo takho yebo because siyakhona kubona ukuthi unelijazi leso umbethwe imimoya leso unelijazi leso umbethwe imimoya leso so iyafana nalento bese ikhuluma ngale ukuthi awumani ucabangele ukuthi ufuna ukugcoka nje naso ukhana ukugcoka lijazi nje sengiyambaza cha uyambulelwa yabona lelijazi limele tithunywa limele imimoya lethide le imfihlakalo kufana nenzuzo yabona inzuzo imoya lo imfihlakalo umoya lo jule kakhulu unetembatho le representa lo moya loyo yayibona kule sesigojela laba green yini lekufuna mhlambe bagweme kuso ucetha kubekisa nyalo ukuthi umuntu angapost tonke tembatho takhe yini kungafuna gweme into lokungamela uyigweme kakhulu kulalela abantu kakhulu nesiphiwo sakho ngiyangithola ungathatha ama advice kakhulu kubantu lalela tithunywa ukuthi tithini yayibona into lengayi-advise wonke umuntu lonale tembatho noma ngabe unasiphi noma ngabe uphiwe isiphiwo lesinjani lalela abantu labadzala thola ukhuthale kuhamba inzaba lengam-advise ngakuthi ukhuthale kuya enzabeni uyokhuleka ukhuthale kuzila ukhuthale kuphahla yayibona umhlahlandlela ucele kwetithunywa takho because now ucela kubantu tiya relaxa tona ne-information yayibona so kushuthi uyafundza kulabanye abantu yayibona kanti na ucela kubo ubuta kubo lwati batokwembulela yayibona
Hayi, asihambe siyobuda but awubona masibuya next week ukuthi nathi khona la sibuya kobuda khona. Kahle kahle. Nike nabantu lokudla. Yeah.